Sa vinaka ni bulu vinaka tali mai na biokano ni bakarong tukumay na katukatunin ko. Ito bakang bulu sarchukanin ko na bubal na bunindilo may Hawaii. Lakutukanin na vinanumi vira na wekanda may witi na bunua o sawa pagkatalanga kina na tulna tikina umbua o kaunrobe bat kimarwata na sano lamay witi kina sano lau kabita ray saranga kina bakalibo na tanglampang ko o yasa ya dikua na tomanitik nga nanonda vitalan noa na ulutangan ni tangilamba ya nataba enda roninda solibaka sama kina menda rakataka na kena rakatal na tartarabaki bula labo iya bula binaka Dr. Teach na tako na wala na ultang binaka o teko buna kina na vital no iya na tartarabaki ko bakambutun na kain da buli kina bakalem na vikaya yata na tangilamba Winston na ronon dolu tinkaon iya abangboten ni bertolak tambahan ni tartarbaki ni matanitu satu wala mera visutakan na wala tarbal na building code merawan ni gila kumasyon na matagal ko nangilamba ko bangko kategori 5 sa kategori 1 saraw ni tutaka na iyo lakumanadang saraw ni mekakuli tatadabudab metos iya na beka baka ko baka baka nga baka liba na bekor baka babalangi na besito na bitaon ni na ba pertania kya labo na rural local authority na bitaon ni na tondo ko bitaon ni batakin na city council requirement na building code building code na kaya sa merang kay roin mo iran roin don architect karon don roin ko merang na plan ni bale kaya rala ko bir na engineer merang kaya approve ta man engineer na plan man nga ya santo don merang dapat ko na ibakatangin din ya na kategori 5 sa kategori 1 matanggal din lang pa ahora ito ko ni lebno kan tar vital no ko na madaw ko balata ko sa na ultangan ni tabaran na kaban matentu na buku ni kena sangay may biso talaga na wala ni tarbal na be korba ka bicho na taon daw ko ni korba ka papalagi iya yan na vital non rin dito kaya Dr. T saya dapat naman ni bakasam iyo klaro ni to sa matanga na vital non ko minta suli bakasama suli bakasama may bakani ni pamatalta kami alabo na building code dili na ngone endo ngandre nga me baka ngatek na korba ka papalangi iyan tara dito ko na dangilam salak go Winston Harold baka talaga kinang goyasa tara baka libo na nonta be korkor na nonta be anuyan kung ano kinang doon na rin na ko tabuto mi alabo na kinang bimbi me Lorraine na tuba kinibale kina baka tanya dingende me adobaya ni na no di tiko na no te korokor uklan enda nang boleh kina ni takila ni nabi bale me adoba na pakatagan dengan dia nalakwati chiko na kena isau siya nakambia na kena bos baka bitimbia na kena ikol iya tebo ka chiko weekend na yalo minta taka bati ni kena ni tuki enda kilita ni na yalo bata solo bake tebo ka matanga minta taka bata si minta baka dorme ko ng bosi bakor mesa lori sar nga bir na bale mer na tarngo en tartar baki ni bale ni woting ko na dangilan ba ni yasa kesaro ni naka manangan tua si ruwa manangan na bale mi bakaritak ningon na bale eronitara me daba ni bakatangan ngeno ni dabuta chuka ayangan na nungku undangan ko baka madala kalaka me dan bolekina eraw ni da edoba na ibatagan nga kebaka and then baka yalong kang katek menta tarana nang tabal may bayan na kinibakatangan nga meron ng ngol tal may sotalen na nilang balilew eronin dan na tusang katayan na vale sa tarto maruta ka na raibang ko ni Dr. T ni aran ni kautingir bata manaturangan ni Koro na lulu ni Koro ran bosa batakin na matentikin na batakin na san bebito ko no embalatin donan lenga sindi lenga donan rende mbole ran do sorndo ka sambal nga bana san sa sambal mo na matentu
Ya ni listal mai na be kame baga dira baka katoko ka na kene koloi le sumia listal mai be kenda na ya le ni bono na to kene kor betra ka ndo baka suntak chu ne kenda kana le ni bono enda sumia baka ta pada matanti enda baka dar tal ngana sol ne san me buke kene na dol ni san iya ya esrongon de kena mak chu me robi buke tal ngamoro ya le bono ngona sana buke ne le bono dol santo de sanga pero mera pakai torna kaya yo talita kana raya yo tukuni ko meta kamenda ngai vida na sambol kena tarna bal o ban din ta kana kuchuk mai na korno doktati nom do salio mai baka be chinani awai o chuk mai utar bal utar chuk na bal mena kor e ruana bal to litara na habitat for humanity ni etaraya usar nga baka lebu na no to tarbal de ertu satu sueta kasarna de baka tangini ga de to tarbal merto baka murmuria na kategori 5 kena kategori 1 yo re demanda na isani bal tutara te kena bio bola katena flojo si na vale tonga ertong ko ba to bole mera kamben de len vale bola kani rusanga bulu na itambangon me lore na kokoni kena taura na bimbia na lalangana rakam ke dendur tunga na balang o sangkele la ko sangkele vital no pati kirto na ibagalisles ni habitat for humanity ina kormen dengan namus en dona vale se ruero le tarakin ya sambo vale ko wasa Timbrin balian dona song mbeka menta buli mekina da kila nirto na habitat for humanity erto lebuna non to tambana tikona was pasifika cukup talangana non to tambana na bese burubura takalo ngata kini cukup indo me viti era sarangani da buli me virtu melo reina non to roini ni vale menda reninta bibu ke talanga menta taratalanga na tambak me baya sa tapon mo num don na ka doktor mo ta le nungo le chika le usanga no vital no cukup ki ruane vale selesi waktu itu ratu to kana kena dak kardo yo ya vale le to ke vale so lebu to ka ken tarna buku ni bekal me bakan rena bele strapping me no to flow just menang apa nanti to ti e bol ta ke bana bol sampai ratu ta tenta kana kena bol ida kita lang artu da kapsar ngartu sangat tal cuk ningai 2 by na 4 by 2 na stad ni vale orto sa kapsar na kalelebu na via 6 by 2 na non rto isani vale ya makataranga kina flow na bunang kai kambikina na non rto marine ply me flow ni vale bata kina lalang sampai takan dina baka benaka iya timbrin balian dona bimboleya bikim nimbeka na turangan na maramo ni barong ti kumay ni kuwa ikim ni talimbek nga na turangan ni koro ni bakarong ti kumay rasarangan ni ngole na kere berto na habitat for humanity merto ngole mai do man ngaya min do na balis lis beka na koro melaki bital no bat kira so beka weekend na chiko na korba ko babalang rasarangan yo ni ngiri na bitambarang ko di lebitalan no ni sanggay da kana boss ni koro boss ba koro sem boss ni tikina saro sarangan ni ko da kina na ulutangan ko saro nirto surete nirto ni bakal silis ni habitat for humanity merto laki baka madala sengon salada beka ro ni rabibuke ke wira nanda be korko do talangan ka bina ka doktor ti do talangan ka o baka sumta ka chukom balatan na nanda tarbalan na balba korba kabiti baka na taon isa na taon da ko ni be korlelew na korlelew yang me approve tag na plan berto na taon sa city council certo na rural local authority man kay tarna vale balatan ni ingeles at saka na kena title lismbea ka sa friole yon na mananda be korba kabiti na sinbaya nindo nga veterano na pala na baka tungan na liwan ni na raw ka baka yaw siya baka ilabo si tamatan daw titimbe ka si turangan daw mamararo itornangon magitar na bale yan naranin daw mga ni baka salabi kenda na niko na nunggulit sa mga namin na Korea o ndo vital na sa nga balibir na makanda na bukan nitang ilam kaya baka raw ni sa nga na kamera mera baka ukutak man nga na bali sa tsura Claro, na kambatalidad que era strep takatala na be na kau ke me ada seranga na flora me ba kau takin na bale sa tura tu dona project binaka so lewu na kala lengar no reda ngamento na matai
So seramente kilat ko na tartar ni bakatang ni bala na category 5 bete na category 1. Rin may bukikan de may bakukutik na dabal. Aun do na kauno no mo ko to tino to bal sa tar ko may ngason raw. May na musikor na ya kumbu baba ni bale. Ona lai kile kina ndo nangara bia ndo bi mama na mita. Ona ngai binne kina na batu. Ona ngai semente tak. Ona ngai takap kina ndo na enka. Dona indrendre mengero bakandre batike na kumbu bani bal iyo mengaro la kumeda kan dona change dona sin fondo mengge bakandre bal sembari na kan nangamba masada kara mengkakuno kita kan nangamba sa tagadi di waboki iyo dona pasal binak tale ay ken matai bakandre ta ki se baku kota kina bale sa turango ken karua na ken na budi na bula sa tungkoy liu na ken bakandre ta ki tu na bale ni se beram dengan itu lang lang sebenarnya dengan lamba ka obikan santo mato tunga bikin da tati ni sa taklat na bula dengan lamba ipi cenda na bula Oktober kina April Oktober November December January February March April enda ono tsona bula ya kona ngona le watch kina na bula dengan lamba ya na kamera nda bakasa matake dona ribi naksaranga kembali na lo mani bula siang itu latang lampang mikir me la kucukan nanta bakarawe ton bana mentari na baku kote kini pale bakan rete kini pale kena bakaruti kita hitungan na kakan me bakatakan na kakan mama itu kuna dry food metu matanga me bakaruti gitu nindor tok mendangan na ultangan ni tarni bale otso kor ndor kereda na itite na kamite but na ultangan mendangan bale dona ultangan bimbi ore de choko ni ndona bakanda choko na parlamento na waikula dona vital no binaka era bakador choko na madang wasa ni koto mengo na sa baka politiki o koto ngam ko na sa na kena radio na kena tara baka binaka na bale ngai vital no tek choko bakara pa na matentu me sa toso na sulit talaga na bibakan to me sa toso na rural housing merani bako ko te kana lao me toso da kana building code me da na category 5 kana category 1 raiv naka yana kana pagai dor na kaya sambau doto kana vital no bina kambelatan ni vale tarmena bi korba ka banu anda kala enda tarasar ngau kenda ngana non de lao sino pagai lao te kenda nambangi sino pagai lao te kenda na matani tu kuna kaya baka indona mbole le wetiko iyo sarani da kana lao sabi naka but to enforce the law me baka kote me baka dar na lao ndo tental na vital no mbalaw vital no le iyo ko mendangan ne basal ko krosa ondor vital no taktongo dokter ti ke baka mendangaran ra baka kotak mendangaran no bal sa chukoi beto baka sumta kan dona tukang kito may nakoro tarana vale me vale quando tarval na hotel sa club na to ko na building code ko kirebe ko me tarana vale me tarasar nga ba benak na kena iba katangan niya de benakati sangela ko may total nang ni me benakati ko me le ba benakata ko na to vale iyo me ko tele ke ko na dur ni vale sangkay biso ta sangkay ta kabuka na kaya strap ta kikeda pa kanduwa ng duro biso ta keda ng duro to nga vale ya kile keda ng duro ambito ng duro pa ina bako ta kina na bako ono ena be duro ando olong kina plastic lolo sangkay semente ta kina duro semente kina duro sangkay damba pa ta kina jois ni fulo ya kwana sana ya na kina le damba ta ka ena duro pa kana no bina ke pa kaya me daba me bol ta kina kinandur na Joyce ko tok medake meron Robin Rebenak sa semente ko mera sa thomba kinana ba ko no banandur ko me sambul me kina semente me kene ba kan engkai sangkali bol te kinandur ba te kina flow Joyce nimber nang kai biu na flow batal ngakina na bilalang na nas ni pala itu ni bakarole thomba na kapita ke mero bol te kitalanga na kinandur ni be asana ke de baba ba te kina buno ko tauran nakau me kambe mekina naka andala ni vale me robito ribatai erna kelab na kana matai sini tak rende toto ko sarang tak rau bate mandri banga menta ni sawot na tangilam ko ni kanto tu kedre tu kita to baka wele so kabang ko menta rai de sarang apa kalmo to menta pakai dor baka bena iya
Ton, tu para yalang kanga take. Ara ni ngol serang ko tu ni vital no baka bita dini, baka bita mani, baka biwa kani na natandui koro, Iyo. sa natandui tiko-tiko. Menta sa kebutuhan ni na itu bungo, na runon dulu rosang vulkan dua. Satu gue mata, itu tok sar na vital na yala bo binang baka lebu. Iyo. Tok sar na bi baka saltaki na buku ni tartarbaki, kaya na baka tangan dengan deso sa tiko yang rebi men na bakokote kina nonton dui bi tiko-tiko ena nonton bi koro-koro vida na ulutang ta buli ni kumatai kana bakokota kina bale sa tiko nongonongo irambe kana bi bale sang ni rabaka tarani sa tarai na kina korua ber na bale ra sa baka tarani na tang lambong goyasa sa rani tiko ni tuba ena kana nganrebi me dobre bakta ngende ni category 5 sa category 1 6 na bida ngilambo ko lak minggo sana tiko batalang na kini tubutu ya kini katolo tak talawa siya na bika sana budi tiko may berto na tamban ni rural housing Iyo. berto na rural authority na town council si berto na bol niya sana pero ni rata kata bata enak kena pakai itu rata So ero talangan inda kreso nang sarang don ro ni chuko. Nilai meran ron ta kami nang bala may. darang ngoni tuki Ngoni toke me sa chuki na kategori 5. don Kana kategori basa chunga na arkitek nang ano koy. Meran la kami menar sa do talangan ka u biya kay dokter tim mana kor. Ran do bi murmuri to na bakante. Yore dengan do sa tarapa na kono na bale. Dore der na kena bosar na pinakatalangan me ba na bale. don Sa ngola kan re na kasakali me thaka ba binaka. Kebida na sambolo to Iyo. bitang takatsukia. Kebida na sambolo bina ke ndua si rua. Meragere na kena bo mi bakaritaki. Ero ni ungi. Ungi Na yalo Gaida buna ngona na mbaki katumai sana bito ka baka cik ndo na silini. Iyo. Mesa bibu ke mesa mbio na tuba na kena taraba kena vale. Meda bune batanga na dia. Nakabali po Dr. T. Iyo. Ya serangan na video serangan ko ya. Enang kay mbida kay na YouTube at kay na Facebook ya kang kay lebe kim ne bi mbita may sona bakasala. Ning kay wala may kin mbida kay vital no kina. Ultang bina kay lebe kim ne kinan daw sara. So mbaka ra engineer, so rin daw roini, so rin ka na council na Tarbale. Tarbale. Anda kay vital na takana ultang me merani umana chakona nanda baka raw. Kaya indo tal na tangilang bela kumay e kukuha da kabayasa. Saran da kamanda nga nanonood dito meda baka raw to. Nabukod nanda bale. Oh, babi nak talanga berto na habitat for humanity. Don. Na non to santo bibu ko wabo ke na BCVT. Ke sobi kem ni bikilay sa takata katiko na tamban ni habitat for humanity. Ke baka bibi nakatiko yan ni bikem ni na nom ni soleto no nom ni ngon ke no nom ni yaw. May tar na bi matanggali bale sa tarto na BCVT katutok baka wati sa ke na riray ko talanga. Saron ni baka nga teksaranga na habitat for humanity may baka ritakin back. Enam nonton di kor-kor. Nawala mo Dr. T. Nawala mo kami nunukanda. Nak. Nandra barong tsuk man na katukato na pinakongo. Barong ka nando talang katukato na nalakan. Membalatan na titi. Ni bakadada na nondoy titi. Yan ang una nrende lo maniono vitual na pula mengo. Nadabaran da kab me bukikenda. Nabukon nando titi. Medang karabot yun nando bubal. Nak. Nawala.